Sanibona, nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, umdala wensuku, uNkulunkulu engcwele, ubaba wethu ohlala ekhayizulwini, osibusisa ngakho konke okuhle ngaso sonke isikhathi, osibusisa ngempilo okuyinto enhle evele ekhayizulwini, enkulu esiyidingayo mihla yonke yokuphila kwethu. Asibusise ngokukhanya kusikhanyiselayo ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke senze imisebenzi yethu. Aphinde asibusise ngobumnyama, obusibusisa ngokuthi sikwazi ukuthi mase siyenzile imisebenzi yethu sikwazi ukuthi sithole ithuba lokuthi siphumule phela ngoba singabantu, sigobisa amadlangala ngoba phela siyakhathala, bese silalisa amehlo ngoba phela nawa ayakhathala. So bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu hleze sibusisa ngawo konke esikudingayo. Ubani owayazi ukuthi emhlabeni empilweni kuyodingeka ukuthi umuntu mase khathela aphumule? Ubani owayazi ukuthi kuyodingeka ukuthi mase usulambile uthola amandla ekudleni? Ubani owayazi ukuthi ukuze uthola amandla ukuthi uhambe udinga ukuthi ufake something iqala? Ubani owayazi ukuthi ukuze ube hydrated udinga ukuthi uphuze amanzi kuqala? Sesingakwazi konke lokho, but uNkulunkulu wasazela kona kuqala. That is why wasidalela imithombo yamanzi, wasidalela imifula lena engashodi, engakhokhelwa, amanzi angashodi, angabuya angahambi khona. Waphinde wasidalela ukudla ukutshala emhlabathini, ukudla okuhlezi kukhona, ukudla okuhlezi kuvundile, okuhlezi kumnandi, kunempilo, kukhulisa, kuqinisa, kuhlakaniphisa futhi kakhulu kakhulu ngaphezulu kwakho konke. So wasidalela konke, wasidalela ubumnyama ukuthi siphumule ngalo, wasisidalela umnandi olungcwele usuku lweSabatha. Wathi ngalo ningenza imisebenzi kodwa phumulani bantwana bami imisebenzi yonke ekade beniyenza evikini, bese nenzani, bese niyalingcwelisa lolu suku lolu. Niqaphele nikubukayo ngalo, niqaphele nikulalelayo ngalo, niqaphele nikwenzayo ngalo. Sithobele uJehova because ngalo lo suku uNkulunkulu sends ingelosi yakhe ukuthi ize izohlala nathi, ize izophilisa, ize izolapha izifo, izophulukisa, ize izofundisa, ize izohlala, izosibuyisela leyo nduduzo ukuthi uJehova usasibona, uJehova usasithanda, ize izosibuyisela lelo themba lelo suke selilahlekile during the week kade ubhekana nazo zonke izinkinga, ize izobuyisela konke obekade sekudliwe isikhonyane kubuye kuphinda phindiwe. Ngani ngosuku olungcwele lukaMdali wezulu nomhlaba, usuku lunjani? Usuku lweSabatha. uJehova asibusisa ngalo each and every week. Imagine 7 days olodwa nje olukaNkulunkulu kumele ukuthi ungenzi lutho ngalo nje whole day, uzindle uzondle ngezwi lakhe, uzondle ngezwi lakhe, uhlale ebukhoneni bakhe, umdumise, ukhuleke, udle, urelax, uphumule, ulale, ukwenze konke ngosuku lukaJehova. Ngokuba uJehova ngalo lusuku lolu usuke ekanye nabangcwele bakhe, ekanye nabantwana bakhe, bemdumisa njalo, befunda ngezwi lakhe, bexoxa, benama lessons, benezifundo, benako konke, kubhiyozwa, kwenziwa yonke into emnandi, kuphunyulwa ngosuku lakhe. Ebese uKristu afika agcizelela ukuthi ngalo lusuku kuphinde futhi kumele senze ini, senze konke okuhle esingakwazi ukuthi sikwenze. Hayi ukuthi ngosuku lakhe sekumele senze isinoma kanjani ngenxa ukuthi sisathi ukuthi ayivele iSabatha kaNkulunkulu likaJehova nanani sesokwenza umathanda nanani. Kumele siligcine, but konke ongakwazi ukuthi ukwenze kwenze, bese ukuthi konke futhi kumele ukuthi ukwenze kwenze. Ngiyabeka kanjalo le ndaba, konke ongakwazi ukuthi ukwenze kwenze, konke ekumele ukwenze kwenze. Ikanjani le ndaba ingokuthi usuku lwaNkulunkulu sonke siyazi ukuthi akubaswa ngalo, sonke siyazi ukuthi lithinta into eshisayo, sonke siyazi ukuthi you have to prepare ngayizolo ngoFriday, sonke siyazi ukuthi lingena ngoFriday ngo6, sonke siyazi ukuthi akusetshenzwa ngalo, akusetshenzwa, awusebenzisi ngisho isebenzi sakho, awenzi lutho, awupheki, awubhaki, awuklini, awuthinti isipedi, awuthinti lutho ehlangene nemvelo, awuyona imvelo kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngalo lusuku wathi sekudale konke kubona ukuthi kuhle, wangabe esakhona, wangabe esenza lutho olubi kwindalo nakwimvelo yakhe. So wathi nathi asingcwelise kanjalo usuku lakhe, asenze kanjalo njengokusho kwakhe, njengokusiyaleza nangendlela athanda ukuthi kwenzeke ngayo ngosuku lwakhe olungcwele. Okudingeka ukuthi bantu bakaNkulunkulu konke okwazi ukuthi ukwenze ngalo usuku kaNkulunkulu kwenze. Ungazithi hayi ngeke phela ngaliphuza itiye Nkosi yami wawo ngeSabatha nani. Ungakwazi ukuthi ungaphuzi, ungakwazi ukuthi ungapheki, ungakwazi. But if there comes ama situations, let's say kuba nomuntu ogulayo immediately and instantly, lo muntu ezodinga something manje, izinto lezi ekumele uzenze. That is why ngibeke ngathi konke okwazi ukuthi ukwenze kwenze, konke okumele ukuthi ukwenze kwenze. That is why uKristu
yathi liyambongola isibhajiwe lapha wayikhipha sothi kumele kwenziwe njani kumele ilambe lapha izifele lapha just because isabathi kwakumele ukuthi iphume lapha yakhona izokwazi ukuthi ithole ukudla kwakumele ukuthi iphulukise iphume kuleya ndawo ngoba yayibophekile yayizogcina ifele khona so yini ebalekile impilo nokuthi kubanjwe umthetho ekubeni kuyinto enhle nento emlungile kumele ukuthi yenziwe ngalo maza ngisho ukuthi abantu kumele bazinikeze intuba ekutheni neba break usuku lesabatsha just because befuna ukufezekisa because abantu abaningi into eningi esike siyenze singabantu ngiyibona ukuthi izinto eziningi siyawucindezele noma sisi oppose umthetho uma sesezila izinkwanuko uma isila into ofuna ukuyenza isila isiseduzane nawe uqhuba ukuthi yenze and then bese uyawuquestion umthetho ebese uyawuquestion umyalo ebese uyamquestion uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu shilo yini uNkulunkulu uyalile yini uNkulunkulu ungitshelile yini hayi phela uNkulunkulu uthi asenze ukuthi hayi phela uNkulunkulu akafuni singajabuli hayi phela uNkulunkulu akafuni ekubeni uNkulunkulu ebeka kahle kucaca ukuthi makube nje makungabe nje we just lack an understanding singabantu okwazi ukwehlukanisa phakathi kwento esemqoka eyisidingo ebalekile ekumele yenziwe ekumele yenzeke bese sihlukanisa nento esifuna ukuthi siyenze that is where we lack singabantu phakathi kwesidingo nesifuno isidingo nesifuno there is a huge difference phakathi kwalezi zinto zombili isidingo into ongekwazi ukuphila kahle isidingo it's something that is a matter of life and death ebese isifuno it's something that is a matter of injabulo yakho because ufuna ukujabulisa ufuna ukudla lawo ma-chips ukujabulisa isifuno leso but isidingo yini izambane ngoba egcineni kosuku uzolamba uzodinga ukudla okuzokusuthisa so to differentiate between the two ukuthi uthatha lo 5 rand lo uthenga amazambane a 5 rand khona kuzodliwa kudliwe namhlanje kuphinde kudliwe nakusasa kunokuthi uthathe lo 5 rand lo uthenga amagosi lo azophela manje aphinde akudalele zonke lezi zifo lezi zikhona lapha emhlabeni so there is a huge difference mukhulu kakhulu mehluko okudingeka ukuthi sihlezi sizibuyise enkosini ngokwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi sibuze ukuthi kuphi okubalekile kuphi okuyisidingo kuphi kumele sikwenze kuphi kumele singakwenzi so this is one bengasona ngisho isihloko but uNkulunkulu nje ngiyaholelele ngome wakho ukuthi sikhumbuzane le ndaba ukuthi kusemqoka kangakanani ukuthi sigcine imiyalelo kaNkulunkulu kusemqoka kangakanani ukuthi sisondele enkosini ngoba uNkulunkulu sithande wasinikeza konke useyidlalela indima yakhe waqeda wasinikeza konke wasigiqabeza sekulele ngakuthina ke manje ukuthi konke asigiqabeze ngakho sikuthathe sikusebenzise ngendlela efanelekile nezoba usizo kithina because at the end of the day indaba ingathi at the end of the day ithina sila emhlabeni at the end of the day ithina sempini at the end of the day ithina sidinga ukudla at the end of the day ithina sidinga ukuphuza at the end of the day ithina sidinga ukuphila ithina sigula ishawa ngezifo lapha emhlabeni at the end of the day wena usukuma uhambe uye emsebenzini yogibela leyo nqola leyo mlilo uzongafuna ukukhuleka kube kuwena ozogibela at the end of the day uzongafuna ukukhuleka kuwena ushawa izilwane zikuhlasela emaphushweni at the end of the day uzongafuna ukukhuleka kuwena osempini oxabanayo nomlungu wakho njalo kodwa ufuna ukukhuleka uzongafuna ukukhuleka kodwa uwena okhohlela at the end of the day indaba ingawe at the end of the day konke kulele kuwena konke kulele kutheni wenzani wena ngesikhathi uNkulunkulu akubusise ngaso wenzani wena ngaleli thuba nangalomzuzu nangaleli xesha uNkulunkulu asethe wakwabela lona la empilweni yakho usaphila lapha emhlabeni because umoya wakhe uhlalela ukuzosiza thina umoya wakho uhlalela izophulukisa thina so bantu baNkulunkulu masiqaphele sigawule sibheke kulesi sikhathi ogcina konakele kakhulu emhlabeni njengoba sazi ukuthi yonke into ekhona iyangcolisa yonke into ekhona iyalimaza yonke into ekhona iyabulala sekubalekile manje ukuthi umuntu aziqaphelele yena azigadele yena because ngisho ngasiphakamisa lo sifundo lesi awazi ukuthi umuntu kade pheka ubekusiphi isimo mhlawumbe ubeka kuma period or beshawa ubuzibulo bakhe or bengcolile ndlela thizeni obekade thintile isidumbu kwezolo usezokwazi ukuthi athinte wena ukungcola kwakhe transferred immediately kuza kuwena njengoba uphakamisa kanjalo ukungcola kwakhe kuza kuwena instantly and immediately ngazo zonke izinto because ukungcola lokho akuyena kuya transfer kuzo zonke izinto that is why even ngisho kade kushoniwe kumele ungathinti ngisho iplate ngisho indishi yakulelo gceke because yonke into isuke ingcolile ingcola kanjani ingcola kwezika moya spiritually not just physically because ngathini
ngathi nengane encane ingcolile physically kanjani ngoba phela isidumba isithinta ngayo, but yonke into isuke ingcole spiritual, kusuke kunomoya wobumnyama osuke wengame the whole family, the whole yard, everything ekhona kulelo gceke. Umoya wobumnyama uyingamile ngaleso sikhathi. That is why kungcola konke kuze kudinga ukuthi uhlanjululwe qala bahlambuluke kuze kuphele izinsuku ezo7 kuyikhanya yonke into ihlanzeka. So ngifuna ukuhamba ngifinyelele ekuthenini singabantu sekusikhathi manje sokuthi ube umuntu ozenzelayo izinto eziningi, ube umuntu ozikhandlekelayo isikhathi esiningi, ube umuntu ozibonelelayo ukuthi yazi lokhu kunesidingo, lokhu kubalekile, lokhu kumele ngikwenze, lokhu kumele ngakwenzi. Because if ngasisuphi isikhathi uzohlezi uthembela kwabanye abantu abasemaceleni, abanye abantu abasemaceleni will be led to do ngendlela yabo, will be led to cook ngendlela yabo, will be led to put leso spice leso ongasifuni wena ukuthi usidle, lesi sikugulisayo. But lo pheka asimgulisi phela yena, because u-right akanankinga, akana diabetes yena, kodwa isikhathi esiningi into ekumele siqonde singabantu ukuthi lapha emhlabeni impilo yakho ilele ezandleni zakho. Mangithi ilele ezandleni zakho, wena odecidayo ukuthi yini oyifaka kuwena, yini oyikhipha kuwena, wena odecidayo ukuthi yini oyenzayo, yini ongayenzi, wena odecidayo ukuthi uyaphi awuyikuphi, wena odecidayo ukuthi ukhulumani awukhulumi ini, wena odecidayo ukuthi udlani awudli ini. Isikhathi esiningi singabantu sesitholerate kakhulu ekuthenini sivumele everything ukuthi ngene ngithi ngamagama angamanga ukuthi hayi angcolisa, ongena ngomlomo ongcolisa uphuma ngomlomo because uye enhlizweni nanani, nokungena ngomlomo kuyangcolisa. More especially kulesikhathi sesiphila kusona, zonke izinto manje ezingena ngomlomo ziyodala izifo ngaphakathi. Kuzongena ngomlomo leso spice leso sihlangana noshukela sihlangana namafutha siyodala isifo senhliziyo ngaphakathi. Kuzohlangana lokho kungcola, lokho uhlangana uphuzo namandla, uhlangana ubhema kudala, kuhlangana zonke lezi kuyongcolisa isibindi sakho. Kuzohlangana konke ungcola woma chips lawo obanibani zonke lezi zinto oshukela kuhlangana ugqishana kuyodala izinto zakho ukuthi zifail. So zonke izinto abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni seziyalimaza sesiyabulala. Let's say you take a decision ukuthi njengamanje angisafuni ukudla into ukuthi sengifuna ukuthi nginciphise amafutheni, nginciphise ukuthi nokuthi, but at the end of the day ungaqaphelisisa ukuthi kube nguwe ozikhandlekelayo, because omunye umuntu yena akanankinga, omunye umuntu yena usafuna ukwadla amafutha, omunye umuntu usafuna ukudla ushukela, usafuna ukuzidla zonke lezi zinto. So wena ngokukhetha kwakho you cannot ukuthi ushayela abanye abantu umthetho ngenxa ukuthi you have your own choice yendlela ofuna ukudla ngayo. Usuthi hayi phela phekane kanjena nkosiyami like no, wena kumele usukume uziphekele ukudla okuzoba right and suitable for wena. Unless if ufuna ukutolerate aka, unless if ufuna ukuthi uqhubeke ukudle nawe, it's okay. So sekusikhathi manje abantu baNkulunkulu ukuthi ube ngozenzelayo zonke izinto. Let's say ngubaba wekhaya, uyazi umthetho ukuthi kumele udle kanjani, uyazi ukuthi unenkinga yegout, uyazi ukuthi unokuthi nokuthi. Uzodedela umama uthi hayi mama phekana noma yena ethandayo nana. No, isikhathi manje sokuthi ukwazi ukuthi uzisize wena. Akekho ozokusiza, akekho ozokuphulukisa, akekho ozokulapha. More especially singabantu, abantu bake bangazi ukuthi yazi empilweni umuntu ngamshintsha, umuntu ngamenza ukuthi akusupport only if into uzoyimela, only if iqiniso uzolimela. Mawuzothi mina angisakwenzi ukuthi mala ekhaya mina angisayidli inyama, okokuqala bazokuhleka, okwesibili bathi ayikho leyo nto, okwesithathu bathi hayibo serious, okwesine ibona ke bazobe sebeqikelela ukuthi hayi sibani bona akayidli inyama, ningamfakeli inyama, hayi ekudleni anomphekela ukhari wakho secela. Ibona bazobe sebekulandelela because uyayimela indaba yakho, uyalimela iqiniso lakho. Enye into abantu baNkulunkulu that is very important, esihloko sethu sithi kuloko ukukhiphile faka okunye. Khona into esike singayinaki ukuthi mawune routine thizeni, unendlela odla ngayo, nendlela osebenza ngayo, nendlela owenza ngayo izinto. If usuyishintsha leyo ndlela because umzimba wakho, ingqondo yakho, ama-taste buds akho are used to leyo ndlela leyo, uma usukushintsha usufaka usuwenza ngenye indlela, ungakhiphi completely bese ushiya ku-empty ungafaki lutho. Ngiyaphinda, uma usushintsha i-diet yakho, let's say uthi you are quitting inyama kanje, uyayiyeka manje inyama usafuna ukidla, usafuna ukuyithinta. Never make a mistake ukuthi mawuyeka inyama ungafaki lutho alternatively for le nyama. Never make a mistake mawuthi angisaphuza utshwala bese ungafaki lutho alternatively for utshwala. Never make a mistake ukuthi njobe ngingasakwenza ukuthi ngingasakudli o junk food angifaki lutho alternatively. One thing I can specify, mawuyeka inyama
qala nje ubuyele kancane uzibuyise kancane udle nje inyama amavigeni khona izothi ukujwayela ukuthi hayi inyama sayithinti kancane kancane uhambe uthi hayi ngisayithinti nayo sengidla iqanda yabo instead of la kade ngibeka khona inyama sengibeka iqanda at least la bekade ngibeka khona ukuthi sengibeka ukuthi faka something alternatively ozothi ukhipha ubufaka so that umzimba wakho ungeke uzunake so that ingeke izibuyele yankana ukuthi hayibo la bekhona ukuthi bese uqala phansi ubuyele emuva back to square one because that will definitely happen for sure ngokukhipha kwakhe inyama because you are used to ukuthi uhlezi udla ama sausage usukakhiphile let's say uthanda ukudla istiff papa nethini lakho labhontshisi nama sausage la ngaphezulu or reverse usuzothi angisalidli ivosi usuzofaka ilokhu njani istiff papa nethini labhontshisi kuphela ingqondo izobuya ukuthi hayibo lapha bekumele kube khona inyama and then you go back to square one you are going to start afresh but you need to do something ezokwenza ukuthi okay ngoba ngisafaka ngalapha sausage ake ngifake iqanda alternatively just ukuvala la bese udla futhi uthi inyama yami ngidlela inyama yami sengidla inyama yami le you know just so that uze ujwayele and then mase usukhiphile nalokho uphinde ukukhiphe kancane so engizama ukuveza ukuthi if uzama ukushintsha indlela owenza ngayo uzama ukushintsha i-diet faka something as an alternative ezokwenza ukuthi kuvaleke lesa space ukuthi kade ngenza ukuthi angisakwenzi nje kamanje kubalekile ukuthi emqoka abantu baNkulunkulu ukuthi sibe ngabazenzelayo kusona kulesikhathi sokugcina yonke into sibe ngabazikhethelayo garant for sure you will get used to it and people around wena will get used to it yeso uqala basozokuhleka bazokulwisa bazokunika mahala bazoku-offerisha bazofuna ukuthengela but if you make a choice ukuthi angisakwenza 1 or 2 or 3 faka something alternatively angisawadla ama-chips faka popcorn angisawudla usawoti idla popcorn unasawoti angisawadla ama-chips idla at least ama-peanuts faka something as an alternative ezokwenza ukuthi kuvaleke lesa space ukuthi khona kade ngikwenza ukuze if ngabulubele kubuya ukwazi ukuthi uzivale kanjalo so ukudla kwakho okuphuzayo okugqokayo iba ngozenzelayo nje manje ngoba konke sekungcolile number 1 kungcolisiwe futhi kuyabulala especially uma isithunywa nesebenza kaNkulunkulu izithunywa zikaNkulunkulu kungabantu emele baqikelele ubungcwele ngaso sonke isikhathi kuba abantu abadla emhlabathini ngaso sonke isikhathi isho njalo incwadi yaDaniel ukuthi if ungumuntu ofuna ukuqonda wonke amaphupho uqonda izibonakalisa ingqondo yakhe ihlale iswangulukile ingqondo yakhe ihlale iclear yonke into uyazi understand and receive umoya kaNkulunkulu ulalela uthobeke kuzodinga ukuthi udle izithelo nemifino and if we study i-diet kaDaniel babedla izithelo emifino bedla bonke amakinati bedla zonke izinto eziphuma ngephi emhlabathini less chemicals, less spice, less sugar. Ushukela wakho uthole amafruits nakho, uthole kobhatata bakho, usawoti wakho uthole amadumbe nakho, uthole amazambane nakho, yonke into ibe ngezithelo khona ingqondo yakho izohlala njalo. Nomzimba wakho uzohlala njalo usulekile. Ukhule futhi isikhathi eside because abantu baNkulunkulu ngisho singalebele sikhohlisana kulezi ikhathi zokugcina esiphila kuzona njengamanje everything iyabulala everything is a killer but lokho akusho ukuthi uNkulunkulu akenayo isolution because singasho ukuthi amanzi eyimpompi naseyabulala senani isakhona ngithi umfula singasho ukuthi engeke abantu abasatshali nani isakhona ngithi inhlabathi isanetha ngithi imvula lisashisa ngithi ilanga so kona konke abantu baNkulunkulu engifisa sikwazi ngalomnyalezo nje omncinyane kakhulu ukuthi mokhiphe something faka okunye as an alternative so that uzokwazi ukuzisiza uzoqina futhi uzoma esinqumeni usithathile ngoba isinqumo uzosithatha vele uNkulunkulu uzokholelela ukuthi usithathe leso sinqumo ekutheni udle kahle uzinakekele ngendlela efanelekile uzothi mase usithathile leso sinqumo it's not gonna be easy uzolebele ubuyele emuva but if ukwazi ukuhlakaniphela uthi okay njengoba ngikhipha ukuthi and ungakhiphi yonke into ngesikhathi esodwa ukuthi hayi sengika yonke into ke manje no khipha nga1 it's okay yeke inyama kancane sengeke ivosi kancane sengeke iqanda kancane sengeke ama-chips kancane up until uzofinyelele la uNkulunkulu efuna ukufikisa khona because uNkulunkulu uzolibele kholile kanjalo kancane akukhiphe kuzona zonke izinto zasezweni ezizokungcolisa because yonke into efaka ngaphakathi iyakungcolisa inezimanje ezingcolisa noyikhiphayo phinde futhi uqaphele ukuthi ube ngozenzelayo ngaso sonke isikhathi ungathemba umuntu ophekayo lapha ekitchen you do not know ukuthi ukusiphi isimo you do not know ukuthi usebenziswa yimuphi umoya because umoya wobumnyama ungamsebenzisa abe ngumthakathi wakho akuthakathele ukudla kwakho ngamasibomu ngoba azi ukuthi awuyidli into ukuthi ayifake ngamasibomu unkosikazi lapho ngaba umthakathi wakho umzali wakho uma wakho ngaba umthakathi wakho but you have to make a choice ukuthi hayi mina Nkosi yami ngizopheka ukuthi and then kube nguwe ozokukhuthalela lokho ukuthi uzenzele
because abantu abazomela ngaso sonke isikhathi ukuthi njalo baphekela wena, especially mhlawumbe if isithunywa saNkulunkulu esayingane, uzoba ingane ekhakeni, uzolindela ukuthi uma wakho afikela kuphekela wena, aphekela ubaba wakho bese uhlukile njalo apheka amabhodi awu-5 each and every day. No, zikhuthalele wena ngempilo othanda ukuyiphila, zikhuthalele wena ngehealth yakho, zikhuthalele wena ngokufaka ezindebeni zakho. Ngoba uyakwazi ukuthi uzikhuthalele usuku uma usulambile, wazi ukuthi ngiyokwenza isinkathi ngenza ukuthi zikhuthalele wena njalo daily ngento edlayo efakayo kuwena. Unless if you choose ukuthi ungamlaleli at all uNkulunkulu, ufuna ukuhamba uqhubeke wenze njengabo bonke abantu, that's okay, that's fine. But umdalo ezinomhlaba ngiyalanga kanjalo, but umdalo ezinomhlaba akakuthandi lokho, futhi lokho kuzogcina kulimaze bani, kulimaze wena kusasa, because yena ukuliyalile, yena ukutshelile, yena ukuxwayisile, sekulele ngakuwena ukuthi wena wenzani ngalokho uJehova asekuyale ngakho, wasiza wena ukuze ukwazi ukuthi ukhule. Because there's only one way to grow bantu baNkulunkulu. There a sacrifice. There are many things ezimele ukuthi uyi-sacrifice. If you really want to grow spiritually, ukhule kwezikamoya, maningi ama-sacrifice kumele ukuthi uwenze, kuningi kumele ukuthi ukushiye, kuningi kumele ukuthi ungakudli, kuningi kumele ukuthi ungakwenzi. Kona sekuyisikhathi manje sokuthi sithole uNkulunkulu, silalele yena umoya kaNkulunkulu. Because umoya kaNkulunkulu yena ukusiza ukutshela ukuthi hamba upheka manje. Uyakutshela ukuthi uzohamba ugesi manje. Uyakutshela ukuthi hamba manje, uyakutshela ukuthi ukhuluma manje, uyakutshela ukuthi lala manje, ukutshela yonke into umoya kaNkulunkulu. So sekuyisikhathi ukuthi simlalele umoya weqiniso, umdalo ezinomhlaba, asiyalezela wona ukuthi uzosisiza lapha emhlabeni. Because if singamlaleli sizoba empty, and ukuthi zisinethe noma kuza izimpi ezimpilweni zethu singaboni, sibone ngoba nakho sezenzeka. So I'm talking to umuntu kaNkulunkulu ikholwa, ozimisele futhi ngokukhula enkosini, ozimisele futhi ngokukhula kwezikamoya, ukuthi sekuyisikhathi manje sokuthi uzimisele. Sekuyisikhathi manje sokuthi uzinakekele, sekuyisikhathi ukuthi manje ugawule ubheke, sekuyisikhathi manje sokuthi uzisize wena, because impilo ingawe, impilo emayelana nawe, impilo ingeyakho. Ukuze ukhule enkosini, kulele la, kulele la, kulele ezinyaweni zakho, kulele ekuthenini wenzani ngesikhathi obusiswe ngakho, kulele ekutheni udlani ngomzuzu, yonke into ilele kuwena. Ngabe ufuna yini ukukhula? Ngabe uzimisele yini? Konke kulele ezandleni zakho, konke kulele kuwena. Hlale wazi ukuthi konke kulele kuwena, kulele ezandleni zakho, kuncike kuwena. So zisebenzele, zenzele. If ubiza ukuthi egrosa uzithengele, zithengele. If usamncane ucele kumzali. Ayikho into very important njengokuthi nibe nebond nomzali. Ngoba ngisho kuthiwa uthatha siphi isinqumo, umzali wakho uyakusupport. Ngisho kuthiwa yini, I don't know mhlawumbe amakhaya afana, but I remember mina ngisamncane, if into ngithe ekhaya angidli, babevele bangisupport, wonke umuntu akayidli, the whole family ayizoyidla. If nje ngatshela uma ngithi mangikudla ukuthi everyone uzothi hayi asisapheki ukuthi. I remember nje ngikhule nje ngabadla ubhontshisi, konke ukudla kwesiZulu nani. And mangitshela uma wenza sure ukuthi akakuthengi at all, because kuzohlala la. In as much as my siblings emabili sibathathu, but bobabili nabo sezifa ngamfunya just because lo omdala akakudla ukuthi. So I do not know ukuthi kwenzeka kanjani kweminye imindeni, but if ungumuntu kaNkulunkulu, if ukhetha inkosi, if wenza intando yakhe, if uzikhandlekela, if uzimisela, usho emndenini ukuthi ukudla ngikudle, mina sengithanda ukuthi ngidla ama-veggie, ma sengithanda ukuthi ngingakudla ukuthi ngithanda ukuthi ngasidle isinkwa, faka something as an alternative. And then bese uba ngumuntu ozenzelayo ngaso sonke isikhathi. I promise and guarantee for sure umzali wakho will support you all the way. If ungasenayo umzali, mhlawumbe uhlala nabo dadebeni nabafowenu abangenandaba, abanendaba, but wena iba nendaba, uyimele indaba yakho, ukumele ukufaka kuwena, ukumele ukwenza ngeyakho impilo. In as much as bona bengenandaba, in as much as bona ibacika futhi lempilo yakho, but wena ngoba ayiciki, wena ngoba uyayithanda, wena ngoba uyazi ulalelile uJehova, wena uzwile, uyazi ukuthi kumele wenzeni, uyazi ukuthi kumele ungenzini, uyazi kumele uphile kanjani, uyazi kumele uqaphele ini, ungaqapheli ini. Qikelela ukuthi ume khona lapho, qikelela ukuthi ufeze intando kaNkulunkulu ngempilo yakho. Bengenandaba benjalo, but uziphekele wena, uzithulele phansi, and I guarantee you for sure they will want to ukuthi bafane nawe. They will envy you. Bazoyibuka bayilangazelele lempilo, bazoyibuka bayifise lempilo. So bantu baNkulunkulu, olomyalezo nje ukufishana, ngifisa nje ukuqwashisa kakhulu ukuthi sekuyisikhathi ukuthi uzenzele manje.
ngoba efisa uthemba omunye umuntu uthi hayi uzopheka usisi omdala uzopheka ngendlela yakhe ngiyeza apheke ngendlela yakho ziphekele zikhandlekele zisize wena uzisebenzele wena ngoba okufakayo wena responsible for kona nezimanje zokugqokayo wena responsible for kona empilweni it's all about yes no no you can be given something uthi wagqoka lokho bese uyasho uthi angigqoki lokho mina kuzongenza ngahlonipheki kuzongenza ngilutheke kuzongenza angigqoki lokho angusebenzisi lokho empilweni it's all about ukuthi wena wenzani usikhandlekela kanjani uphila impiloni ezoba usizo kuwena phinde futhi ungakhohlwa ukuthi uma ukhipha something kumele ufake something as an alternative so that kuzoba usizo kuwena because izinkanuko zizobuya kuzobuya ukuthi hayibo bukade udla kanje wena kuzobuya ukuthi ade wenza kanje wena kuzobuya ukuthi ade uhamba kanje wena bathi sekubiza ukuthini ukuthi cha angisakwenzi futhi uzincenge kancane kancane ukhipha in ukhipha amakhekhe faka noma amaqabele ngwane flour ukhipha in ukhipha ushukela faka flour unjalo udle kunjalo kancane kancane uzofinyelela lapho uthanda ukuthi ufinyelele khona Kosi nje benani ngibusise kakhulu hlale nazi ukuthi uNkulunkulu yasizonda isonto uNkulunkulu yabuthanda ubungcwele qaphela isikhathi sokugcina lesi zenzele ungabusathemba umama basemgaqweni ungabusathemba umama ababhakayo ungazi ukuthi lela khekhe udibhaye kanjalo udibhaye ngasiphi isikhathi udibhaye ngamapha amanzi qaphela kokudla ukuthenga emgaqweni sekufakwa manje sekudla ukudakwa manje abantu babuka ukuthi TikTok bafaka amawayini uzoyitshela ukuthi uyidlela ukudla kanti uyaphuza lana utshela ukuthi uyadla kanti uyaphuza imagine uthi uyasutha kanti uyadakwa kuningi sekonakele abantu baNkulunkulu and ukuze umoya kaNkulunkulu uzohlala kithi uzosisiza kumele sihlele njalo sizingcwelisa ngoba nokudla okudlayo kungakungcolisa I repeat nokudla okudlayo kungakungcolisa so ngabe yazingcwelisa na ngabe yazisiza na buyele enkosini uqine uqaphele konke uhlakaniphe uNkulunkulu uzoba nawe ukusiza ezintweni zonke so ezinye inkundla zokuxhumana uLikhethemba ku-TikTok uLikhethemba Mzobe ku-Facebook lapho khona imibhalo for abantu abasebenzisa olokhu njalo bo-free mode bengenawo amadatha phinde bekhona wona ama-short term clips for abantu abangakwazi ukuthi bawabukele phinde kube khona no-Instagram uLikhethemba Wendy with I Mzobe where there's the same 10-minute clips so nje kosibenani ngiqinise khona konke manje uze phakade amen